and victorious ke beile phone ya ka e tiro di ma stand se twire mamedi se white se ke thotse mogotsi wa ka o tintjabu ntule pastor archbishop evangelist apostle prophet Holy Cross Choir of the Holy Jerusalem. I cannot remember this. How should you make this? How did you make this? I get excited to get a stand. And I just told him, I just told him, Segma Tabula, Mammy, you take it, Tabile Fanda. Sidula Colinse. I said, I'm out to my telele, says a roll Mamma say, Summer M. Mammy, you better. No, tell it to boy. Alright, mfundisi waka. Wacha wana mtu analipiwa mpilo mkoi. Thank you so much. Small prayer Jesus. Thank you, Fundi. Mameri dumelang kyalo dumedi sa kenne na sense ke le teng ka rang ka o ke tsama le mphomo. Mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hotle mo mametsong lo hana teng ya o dumedisang ke mphomotseng o tswa ka Victorious Faith Ministry. Yeah, Mamedi qephela ka la Facebook mo ke le live ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mamedi ntse sa le bale he ha o tla kerekeng ya rona o kalama taxi Phase 3 Phase 7 o borofelo ya kerekeng ya Moruti November o kalama taxi Phase 3 kapa Phase 7 o borolo thewa shopong ya Madi Khabela. Mamedi skela le bala bitsa shop ya Madi Khabela because kereke ya rona ba pile le shop ya Madi Khabela e tsileng because ke go fela ka ba gopotsa gore the name ya Facebook. Yes, yeah, Pastor November page name ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mamedi Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live. Mamedi o kalama taxi Phase 3 kapa Phase 7 o borofela ya kereke ya Pastor November Phase 6 kereke shop ya Madi Khabela. Mamedi the reason why ke lebitse shop ya Madi Khabela Mamedi ko bane fela sometimes batho ba fetela kerekeng ya rona ya gale wena Mamedi a karatang di taxi dina lo theola batho kerekeng ya rona ya gale mane mo ne re le teng pele but now se re le tseleng e yang Grootfontein kanti ka koloi mo Mamedi driver e ka re Grootfontein o feta Limomolo o fete mo Greek and then ba se ba bitsa you save ona jwalo o tsama street o tla bona ka lifting ya o tla bona structures se seholo wena Mamedi ka ratang ka udimo ke masenke ka thuko ke tente re kenela hona pela shop eno ya Madi Khabela. Mamedi le a tseba last week hona le ke ne ke itse ho batho batho ba tle kerekeng ke tlo ba hlahloba bane ba batla ho hlahloba ba batla ho hlahlojwa mo Mamedi a karatang. Mamedi ke tlonka ke batla le mamele hore ha ke hlola ke le jwetse ke re dintho tse ngata tse etsalang maphelong a rona di etswa ke balo financial problem mathata a tšhelete batho ba kulang batho bana gore Mamedi you can name them kaofela dintho tsohle tse etsalang maphelong a batho and then o tlo utlwa re di etswa keng. Last week ke itse batho ba tle kerekeng ka re ke kopa ka ba ka re batho ba phone mo Mamedi batho ba phone batho ba bua re Tatemruti ke na le mathata maoto a ka bohloko ha fole ka re tlo kerekeng ke tlo hlahloba ka re batho ba tle batho ana le mathata a tšhelete batho ba phone ba bua gore ba na le mathata a eng batho ba mo kaofela mo Mamedi ke kopa mamele gore ho etsaetseng mona e tlo nka nako e telele because ke batla le utlwe gore ha ne ke rapella batho ho etsaetseng wena mo Mamedi wa Motheo FM jale ke batla tlo mamele he wena Mamedi a karatang because ke le ka re tlong ke tlo le hlahloba ene le tlile Mamedi jale ke batla tlo utlwa re ho etsaetseng maobane bekeng e fitileng mamela Mamedi e qala mona matona a bohloko o tloa ka tlase o tsamaya le ditlha a etsa misifa a ifosa le dikereke misifa ya hulana na o tlo ke le bontsha ke ke ana na bua radio a rona le maoto a bohloko ke yona mo Mamedi ke mo rapella o tlo o buile radio bekeng e fitile mothona a re maoto a ya bohloko a tsebe misifa e ka re ya hulana o tlo tla ke mo rapella ho etsaetseng le ya tsamaya ya le bakae
Mamedi ntse sa lebale nna ha ke o rapella balloi ba tlo bua nthongwe lengwe ba yetsang ba tlo bua ka ho wena jole ke itse batho bekeng e fitileng radio ngwana mona ka Sontaga ka re tlong kerekeng ke tlo le hlahloba mo Mamedi ka rata jole ke batla utlwe taba tsa Sontaga se fitile because batho ba bangata ba ile ba founa ba maoto o hopola ma bishop a robile spider o tlo e monna ha ya hloka etse baloi ba re ba mmolaile Mamedi le tlo di mamela ka ofela dintho tsena hona le ntatane baloi bana ba re mme mosadi wa hae a re ha kena jarteng wa longwa mmele wa hae wa longwa le tlo ba utlwa Mamedi ba buile radio mona ke kopa utlwa ka ofela ke ba rapelletse batho bana utlwa fela khatale o mo kentse maoto o mo kentse fela to fela se tsibi le inyai le inyai le inyai le inyai le inyai le inyai Weza? Botswalle. Botswalle wa hae. Ka ga botswalle je fedile. Wa molokula ka ba molokula. Ntsamile na maoto hae. Wa ntse ka ba ntse. O lokula. Ntse. Ka piti. Are ntsamile na maoto. Yena maoto o na le we ke motswalle hae. Ntse ka piti. Ka piti. 1 2 3 4 5 Kazile 6 7 dia tsamai tswa tsamai masebe ka mahloko pe tshwarelo mogotsunyelo hao kopa tshwarelo mamele Mamedi ke kopa mamele o mamele ho etsa eng mama msebe o bone wa thola mona motho a le mo wa motseba lo go thunya ke mak ai wena o mamele mamele ha sa o mone ke mogotsi wa hao eo sa tu vel sa mo tla itonka o tlo utlwa Mamedi wa ka ratang ba o tla baloi ba etsang o tlo utlwa Mamedi Mamedi wa ka ratang ha ke re batho ba tla le lawyer be leng ka hanyane ke yena Mamedi wa ka ratang ke yenaWana no bere yo. Ore mo tswana le thata. Mathu. Se bere yo tata. Motsheno. Mkhotsi lo hao. Yena o tsebetse moriana. Sela ba ba tswana ka tsitse lo tsa bona. Tata. Motho ke le baka le tsala Jesu. Kholla no twa hao. Sa fa na ntwe. Yana kana na radio. Una 12 years. Una 12 years. Ona le 12 years a le lenyalo. Ba tha thole bana le yena o buile radio Mamedi le yena o buile radio last week a bantse le hopola le yena rona le 12 years a le lenyalo nga sa thole bana o tlo o etsa etseng ha ke mo rapella Why le ntse o raska ba ska thola ngwana why le tsaba tla thola ngwana a etse ne le batla monna mosile monna e mosile why le mentse jwale le inyai le amana jwale 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 le inyai ke botsa la tsetela le tsamai le mokentse ka popelo le mokentse no ke yona e jang bana ba hae ba inside ka speech inside
le no bile radio le amana jwang le yena le nyai le ngwana bo monnae le bakae bana ba bo monnae o mong jwale monna sa mosile molokole monna yo ntsa morata ba se bana nako ka ba arwana bokae bana 2 years ba tla etsa love count mamela o na le bye bye a Jesus name kanti o kentse nwa ka popelong Neno ka wa radio wa mauto mama kwana no bua radio maka mauto kwana no bua a jwa mauto ke le monate tsolo wa no tso sa tle tlo gale ga ke tsebe ntse ke tshwa ke marino tso batla otle ke botla ntse ke batla otle ke dula fela ke ba le setback ngo se mo nkulunkulu ncedi God bless you le tsamai le molokolosi khubai pheko ke tot le tsamai bye Jesus name ausi ntshebe o bona tho kae o bona le mo wa motseba ke ngwana bo monna ne le utlwana aski kwana no bua radio o rena le thata ba o sa thole ngwana motho ne ke na tsa a kwetse ngwana ha popelo ya o ibile ke na lo arwana se le monna ha ina la go ka arwana le monna okay 2 years ntse morato o tshati le wethu eding a tshata o branch tse fela mo ke ba nnete a tshata monna o ntse o rata leoja e ka o nyetse batho ba divorcang ba iketsa ka re ba happy ba movile ono ka speed ke a tseba ntho ga le re Kere o mo profeta because ntho o ibuang o siwe confirmile are though ntate a nyetse batho wa mo founela le mo bana mo founetse o tla ba mo founela fela mo tsa go o jele o ntso yetsa wa utlwa nagile hlata mama nga kwenye hlata mama mo femetse a hlata nga kwenye hlata ka batla mona re a hlata tse hlating place mo hlating place yana kwano wa loy ba bana ba lawyer ba etsang ngwana o etsang ngwana hae ke manager ga Eskom hape o qualified ke lawyer o graded and then o na le di honors le di masters but o phela bophelo ba tavern ntate mogodi o gola today o sa natse bo etsa o tsamasia dikoloi fela no o sile BM Johannesburg ke ngwana hao ke moshimane a re moloko le tla tsamaya le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya ka ba tsamaya le entse ka ngwana hae le mo destroy le bakae le mo kentse ngwana hae le mo sentse le mo kentse mmeleng le mo kentse ama le tlo mlokola ama kiano ngwana hae molokole msanta tseo tintse molokole mameriki tseo no mamele he because ke batho ba ne ba bua baking e fitileng ba nletsetsa mona radio ba re ka nnete ba na le mathata ka re tlong ke tlo le hlahloba jwale utlwa yena morra wa hae ke lawyer Mamedi wa ka rateang but ke eno ho phela bo jwale ke rapela mmae ngwaneno ha yo mona mare ke rapela mme wa hae ke eno ba lo ba bua ka ho mme wa hae kafi molokole le mo fekelo lai a khutele dikelelong tsa hae molokole kafi tsele molokole le enya hae ya bontatwae le enya bontatwae rakgadi tamela o qetile wa tsamaya rakgadi
wa tsamaya o tsamaya o molokolotse goodbye amen Nsebe mama Nsebe o bone o tsoga ke bona a le mo fela wa motseba ke nyao ke ra bana ba ke ana sentse ngwana ha o mare tla bona papa yeso sa mane ke nke stroke le epilepsy ntate moruti ke stroke le epilepsy o na nna ka tsore ke stroke le epilepsy ya go telele ke telele bo bokae a ke tsene ha o sa le a tsamaya mamela mamedi le a tsamaya ka batsa le bakae o na le stroke le epilepsy mamedi utlwa ho etsalang le babedi wa le moketse stroke le epilepsy le a setsa le inyahai le bapala ka nna le inyahai le molokolotse le a tsamaya ka batsamaya le ntse stroke sa lona le epilepsy ya lona kubai 1 2 3 bye bye amen mama Nsebe o bona o thoka ya le bo wa motseba ke khona ke nkgono hao ya mongwe ipatetseng yana mamedi a o sena a nang le stroke le epilepsy yana o na le we ke nkgono wa hae yane morayanwa wa lawyera o lewe ke ragadi o tla mamedi di family di etsang o tsamaya le wena wa bobedi wa tsamaya wa bobedi o tsamaya kubai o inya hai wena wa bobedi king next go kubai mama wa bobedi ke ma o dra sa mythical beach ke inya ke ba isa ba ka my son wa hao ema he no epilepsy no stroke o tla mamedi tsamaya God bless you. Next. Kana mona ke mo. ke mme a re ntate moruti batho ha ba mo batle ha ba mo rate le bana ba hae le family ya le batho ba ba thusitseng ha qeta ho thusa motho tla ba a sa batle nix ya Okay. Mo best lo mos. Ha re tlemon. Ba santse ba ntsha dintho hlong ya hae mo tlwele ba ntsha sqitho. Ba santse ba sentsa club. mamela Ba santse ba mamedi ntsha sqitho. Mona ke business. We tsena le bothata ba business. What business go? ke wo le wa business Kwa business yo. o ke lo nang le fiance ya hae everything ya itshwara nje ya fela ntate We say everything ya yetsa. ya a khona next O no mametse radio. a mo Oh, o tlile jwang wetle we. ana re moruti wa rona ha yo o ile Stellenberg mo teng ga tshwa re re retla O le Kapiteberg. O re ga mo ka tana tsamaya le le ne di tla utlwa. Molokole. Le tlo molokola ba tswa Kapiteberg. Le tlo molokola. A ska lan tsinyatsa na ko nna. Le tlo molokola kre. Le tlo molokola. Ska lan tsinyatsa na ko le ya tsamaya ka tsamaya. Le bakae? Le 4. Wa ile khala ka nyantho mo le ngwe ya hae. Jonathan Ntho ya teng. Le inyai. Le family hae. Sa tinya mai. Le tsamaya. Putanta tsamaya. 1 2 putanta ntongwe lo. Wa ile sa batla nyalo. Wa ile sa batla nyalo. thubilela mmae ne ke ma thubilela mmae Le tshubile la mai. Jwale le ba hae le tsantse le fela. Le inyai. Ntho le inyai. Le mama. ke sa tata gona family One. Molokole. Puta. Kasbit. Nsan. Kubai. mamela Ausi. Nchebe ngwanaka. O kerekenya a sara di ka sara o le no bong. Se bala ba o tsara. Ausi Nchebe. O bone o thoka. O bone o thoka. Ba fo wa ba tseba. Ke inyao. Familia o jwa. bona le khona ga ke di sister Kwetile. Loko la mosadi. Yena ke bang dile monna hae. Mo tlisa ka speakers. re batla ba arwa Le batla ba arwa. ya no
re basadi ba dutseng le monna o tlile jwang a nyale ngwana e ka Mamedi ne le sa batho ga thaba gona mo re leng monna re na le bana ngwana no ba ametse bana ba monneng re basadi ba dutseng le monna ene ne le dutse le yona jwang ne re dula le nna ne ke dula le o ex girlfriend yena o nyala yo a ba nyala yo. ka mena di shifi dintshane jaaka lay-by wa lay-by wa tswa yena o nyetse jwa Mamedi mamela yena bana ba mo nketse so monna le chifidintshane jalo tshwantse go tswe yena no lenyalo la hae monna ha batle yena o batla o divorce so monna o tsa morata fail so yani kana ba da wetsa mosadi ya ka o mo bitsa ma malarato mosadi ya ka ntshwana bere ba tsa ke tswetse ntho ngwe le ngwe batlang o etsa a ke go kgethile go nkopanye le 2000 la phela le yena ntate nna ke tla o disa manaka a re it's fine so o dira le 2K man monna o dula le yena Le sebedisetsa o romelletse dinepe ke motho le jwale 2K se ne ngata phone mo jwale 2K na le sebedisa meriana fail ke batla bua le lona le 2 ha re bua o swaka ha re bua ke ne ba motho a ke no tswa mejo monna yona o Kimberley mosadi wa ona tlile kerekeng jole ke rapella mosadi monna o Kimberley o nkwe ke moria ka meriana ke le 2000 jole ke ba le 2000 le ntse le le Kimberley o anu wena next ha o tlotlala moneo ke sebetse o tukila bona potential ngwana na nang le yona yeo wa Shoprite o tlhala di site ile wa pele ona hanwa o tsewa tsa ntete motho ka maga ha fitli o tepela ha rutlana jwale o re o ka se tlwele monna hae tlwela mejo jo November jo monna hae o dula le o sa padisa bana bao ba hae bao because ba dula le ena tsa se hae sa mosadi jwale wena o sebedisetsa monna wa mosadi o meriana o etsang ka yona meriana le ka mona kae ka tlase mamela ka mamela mo mona ke mosadi sa shaka zo ko molokole o tlo phutha nna a ko tshabile 2K molokole lokola monna sense ziso monse ziso monna hae Mamedi ke kwala jwa o mo jesitse di ngata metsi guys wetsa la yesu o phela ha lona o phela yesu la bona lona ba nkang batho ka meriana jwale ha re entsha meriana o tlo o lahla motheo kore o tle go nna re itise meriana eo mara ha e ba o mpha tšhelete a re jisa monna gae ke yona wa nwa ke yona wa na mo tloela fatshe monna gae ke yona wa o hlatsa tlatsa le Kimberley mama wa hlatsa monna gae mo a leng teng ka spiti tlo ke mo thusa hlatse ka spiti ephe metsi a ntate Mamedi ke yona wa hlatsa monna ye meriana ya tso bula molomo mpomo ne ke batle be fihlele ho ma bishop ma ai Mamedi ke bana na kwa ka e sa tlhola indumella ne ke nane tla be le fihla le ho ma bishop a neng ana le bothata ba spinal yena re ka kgona bua lena ka posa le kerekeng o kerekeng yena Mamedi na bila na le bothata ba spinal a entse di operation a ebile a kentse diskufu Mamedi a kentse le bantalane le mo supportang le yena ba le bana ba bua ka yena ba re ba bolaile monna hae ha ba qetile ba yena ba mo yentse ra a yetse di operation ke yena okay a go re monke Mamedi ya haya ya fihla ho yena dumelang le kae re teng le kae ntate a monate ke kopa o bua le mme okay o ke mo nne ke tloa sala ka ho nna ka okay thank you pa okay ya Mamedi ra matla le tsena mama so go nta dino be mme wa ka le kae amen ntate wa ka hallelujah oh hey ka le hina bekeng e fitile ntate wa ka ka le hina ntate kore ke ntse ke tshojwale ke re ha ke kena fela tshebeletsong ke le ka utlwa lebanta lena ha ke kena monyako le re qao
ha o fitla kereke ha ke kena ka monyako ke le ka utlwa le rita mamedi le banda la spinal le gawa ka dula o no entse di operation tse kae o entse di operation tse kae operation ya mokokotlo ntate wa ka wa kenya di screws ke kentswe di screws ya gola ke tsebe di about 6 mare ka o ntse o sa kgone inama o sa kgone etsa le ke tswile ke tlhotsa mona hae ke tswile ke tlhotsa mona ntate wa ha o ya kerekeng ha ke ya kerekeng ka re moya wa re ya kerekeng ka re kaya kerekeng jwang kapa jwang ka utlwa ke sa skore ke sa tsebe hore ke ene mehlene ke itjotsa ke re ke batla ke tsamaya le setlolwana sa ka mehlene ke re ka nako re tlola satana re ho ha le re le ho be le ntwe le thibelang ha re a ya fela ke dilo tse o shwa ka ke re ya ntate November 13 to satana ntate wa ka go jwetsa no ha re dumediswe mona hae le kae le banta o jwa mokokotlo ntate ke a sebetsa mona hae nkosi yam hallelujah hi Jesus hallelujah gore motlogolo wa ka wa moshimane a re yalo a re sho a re ntate November wa Kenika sho a re mama ke setlogolo saka ke re ntate Novia e sale beng ka fela ntate gore ke na le bopaki ke zula ka tlung ke re modimo o mogolo ha ya tshwana mama wa ka wa tsa ke gala re bua mare jwale nako a isa ndumella because ne ke galletse hore o bo hai mara ha isa na taba ke tlo bua le wena hle ke a o kopa mme wa kana kwa ka isa ndumella ba re ke le bua modimo hore wena o thusa yetse o tlo sena dihlong ntate November ke ya kwana le kwana ke a sebetsa haka yo ha ke dumediswe God bless you re tla bua mme wa ka hle empa modimo motle thank you mme wa ka thank you modimo wa hao ntate November thank you mme wa ka hallelujah thank you yeah askis mme wa ka mamedi ke tsona taba tsena letsatsing lena ntse ke tswella mamedi tse le sa lebale batho ba batlang go hlapiswa ba batlang go bo stitho ba batlang go lokollwa itlele le 150 ya hao mamedi wa ka ratantsa tsenena ka mora tshebeletso tlabe ke le hlapisa batho bohle ba bonang gore o na le betla ka o na le senyama ba robalang le dintho ba etsang kaofela ba na le mathata mamedi nomoro tsa rona tsa mohala ke 078 398 3446 07839834446 tsedi mo mamedi ke 07908333833 mamedi mare phone yeno mphomotseng a e charge mare ke tla le fa nomoro ya yona ha le ka la ifonela di thuts le tseba ya charge 07908333833 mamedi ha e ka la utla e sa kene le tseba ya charge mamedi se la ra morutane ka rona tsa bapala ka rona tsa officing 051 011 4977 051 011 4977 mamedi wa ka ratang gona jwale kereke ya kena kalamatic sa face 3 kapa face 7 o borofelo ya kereke ya moruti November shopong ya ba ditlhabela bothe wa teng kereke o tla bo se bona ka koloi driver ka ro ya Grootflay mamedi wa ka ratang tlohong le tlo itšheba hape lona ba fila gore dintho tsa lona di tsamaya hantle mamedi wa ka ratang tlong le tlo itšheba ntule phone yana ya charge yang o bone ne tse charge mona sa tsebo charger teng ke tsena tse re kwang khone mona go dia sokodisa tsentsa khone a ke tsebo mphomotseng wa ba sa mfutsi bona di stand tsa ka go rena ke tsebe man ke re ha ba sa mfutsi ka nnete bona mamedi hleba shebang gore mamedi e sentsena tsa maoto a matelele ntse di sa rolla nduli God bless you my big friend ke feitse o fitlhela ke tshwanela gore ke mpe ke suthele bana ba bang ke ra ke bo selfish nka gore be o dutse classeng ga o pase bana ba banga ba batla sekolo ntse o te sekolo se tletse ba gore go na le bokaubere wa gale mona o sa paseng ka ra tlo ke suthele bana ba bang ke bo selfish so gona lo sontsa fila kona ha o go ithaka tsa o yetse di go tletse bo di ba di a go hita o ntse re grateful a rena lona ra tshwa ko ra sa le o ruta grade 2 le bana ba sa le grade 2 ba hitile ke ra ma mistress no wa ruta
Ana sa re tsubuta Thank you so much, Ntuli, and stay blessed in that, man. Thank you guys and stay blessed. Takopanang kerekeng ha le tlile lona ba dulang hole until le tlile. La uta ba le ba etsang ka maphelo a batho. Ba le ba senya maphelo a batho guys. Ha re kopanang kerekeng. God bless you.